Turabasoje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Aha ni ku Bahetse official, tujya tugenda tugakora urugendo tukabashakira abakozi b'Imana bavuga ubutumwa bafite amavuta, hanyuma ni ukuri Uwiteka Imana akabana natwe. Hanyuma rero tubwire abantu bari mu bihugu bitandukanye, abafite intambara, abafite ibibazo, ibigeragezo, tutibagiwe abantu bari kwa muganga, reka tubabwire ngo ineza y'Imana ibane namwe. Kandi burya Imana ifite imbaraga zo gukora ibitangaza. Abarwayi bari kwa muganga Imana ikabakiza. Nimuhumure rero, Yesu byose arabizi. Ndetse mutibagiye gukora subscribe, like ndetse na comment. Ngewe nitwa Zaninga Christina, imbere ya kamera dufite umukozi w'Imana, reka tumwakire hanyuma yibwire Abahetse official. Murakoze cyane, suhuje abadukurikiranye mu izina rya Yesu. Imana iduhana umugisha. Amazina yanjye ni Prophet Bosco. Ku bantu bankurikirana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, niyo mazina nkoreshaho. Nanjye ndi umugabo ushima Imana, kandi rwose nkomeje urugendo. Umurimo w'Imana uracyakomeje. Rero Imana ishimwe, Imana iduhana umugisha, muhabwe umugisha n'Imana. Imana iguhe umugisha Prophet. Amen, amen. Hanyuma senga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu. Uwiteka Mwami Imana, uri Imana ishoboye byose, uri Imana idahinduka, uri Imana idasanzwe, uri Imana itivuguruza, uri Imana ihambaye, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ihindura iminsi n'ibihe, uri Imana idakangwa n'imiyaga n'imiraba. Turagushimye ku bw'aya masaha yuko wemeye yuko tugera imbere yawe. Nyemerera uganze kandi utegeke, wigaragaze muri byose. Icubahiro ni icye Mwami Imana. Mweretse abadukurikiranye hirya no hino, nyemerera ubwiza bwe bubagote, imbaraga z'Imana zibaganzeho mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera ubarwanirire, ubabere maso, ubabere ku rugamba, ubiyereke muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Icubahiro ni icyawe, urakoze rero. Nyemerera ukomeze uganze kandi utegeke, bigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Profete, Imana iguhe umugisha. Hanyuma muri iyi minsi yasize badahari, bafunga insengero, hari uburyo Riziki yagiye atanga ubutumwa avuga ko insengero zizafungwa, akavuga ibintu bikomeye, bakamutera amabuye. Ariko reka mvuge ngo uyu munsi wa none urabibona gute? Uyu munsi wa none uburyo mbibona nangwa se aho ibihe bihagaze, ni ukuvuga ngo icya mbere, wenda ijambo namanza kuvuga rya mbere, urusengero ruri mu mutima. Urusengero turarugendana, aho tugiye hose turarugendana. Hanyuma ari amazu bafunze, kanyita amazu, harimo amazu, ni amazu y'ihuriro, ariko Imana iracyari mu ruhande rwacu, kandi umurimo w'Imana nta kizakuraho yuko umurimo w'Imana ukomeza, ngo ni ukubera yuko ari amazu bayafunze nangwa se insengero hari zo bafunze. Ntabwo birangiye mbitindaho cyane, ahubwo nawe icyo nakubwira wowe dukurikiranye, tindana n'Imana kuruta gutinda kuri biriya bihe. Umurimo w'Imana uracyakomeje. Gusa nanone nubwo hari ibintu byinshi byagiye biza byivangamo, ni ukuvuga ngo byari bigeze ku rwego bikabije, bitagaragara neza, aho usanga insengero nk'eshanu zegeranye. Ukibaza abo bantu bateraniye aho hantu ku buryo batafata urusengero rumwe bakaruhuriramo. Ukibaza nawe ugasanga harimo ibindi bintu runaka byihishe inyuma y'izo nsengero zegeranye muri ubwo buryo. Ariko icyo navuga, umuntu w'Imana, Imana imuhagazeho mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ariko ngo hari insengero batangiye gusenya. Nanjye nagiye mbibona, ayo makuru nayabonye. Hari urwo nabonye urwo mu Busanza, barimo barusenya. Ariko icyo navuga cyo, insengero zizasenywa, ariko ntabwo bazasenya urusengero ruri mu mutima. Bivuze ngo Imana igufiteho umugambi mwiza ku muntu urahagarara akabana n'Imana.
imana mbega imanuwe no gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Niba ubanye n'Imana neza, uhamanya n'umwuka w'Imana ko Imana iri mu ruhande rwawe, nta kabuza Imana iri buze kukugirira neza. Imana yacu umugambi wo gukora ku bwoko bwayo. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero Prophet, vuga icyo Imana akugejeje ku mutima, ubwire abahetse official. Ntabwo nabura icyo mbwira abadukurikiye kuri iyi channel abahetsi official, gusa icyo nababwira cyo Imana iracyakora. Amaboko y'Imana ni maremare, amaboko y'Imana ni magari. Birashoboka yuko ibihe uhagazemo nawe ubwawe uri kureba ukabiburira igisubizo, ariko reka ngutangarize ngo amaboko y'Imana ni magari. Amaboko y'Imana ni magari, uko yahozeho kera na n'uyu munsi iracyakora. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Bivuze ngo nkunda kuvuga ku mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nta cyawuhagarika ku buzima bwawe. Birashoboka ko abantu bashobora kugutera umugongo, hari abantu bashobora kukuvaho, ariko nta kizabuza yuko Imana izakurwanirira. Birashoboka yuko uyu munsi ubabaye, uyu munsi utishimye, ariko umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Ariko kadusome iri jambo ry'Imana, hanyuma tunarisengeremo. Gahunda ni ugusengera ubwoko bw'Imana. Gahunda ni ugusengera ubwoko bw'Imana. Ndashaka kukubwira ngo wowe udukurikiranye, humura, Imana iri mu ruhande rwawe. Humura, Imana imanuwe no gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Hanyuma rero reka dusengere muri iri jambo, nangwa se tuze gusengera muri iri jambo ry'Imana. Turi busange muri Yobu ibice 14 ku murongo wa 7 hari ijambo rivuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe congera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Imana ishimwe. Nubwo umuzi wacu usazira mu butaka, n'igishitsi cyacu n'igiseke cyacu kigahera mu butaka. Kadusengere muri iri jambo ry'Imana. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi uyu munsi, ariko naje kukubwira weho udukurikiranye ko hakiri ibyiringiro. Haracari ibyiringiro ko Imana hari icyo yakora ku buzima bwawe. Naje kukubwira ngo humura, nubwo bimeze gutyo haracari ibyiringiro, Imana izakugirira neza. Birashoboka yuko hari abo waruhande cyari ibyiringiro yuko Imana hari icyo yakora ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana dusomye riratubwiye ngo haracari ibyiringiro. Aya magambo Yobu bega yayateruye ari mu bihe bitamworoheye, yayateruye ari mu bihe bidasanzwe. Aravuga ngo nyamara nubwo muri kumfata muri iki gihe, nubwo muri kumbona muri iki gihe, haracari ibyiringiro yuko Imana yangirira neza. Haracari ibyiringiro yuko Imana yagaruka ku buzima bwawe. Nje kukubwira ngo humura, nubwo hari abakuvuyeho, nubwo hari abaguteye umugongo, nubwo hari abavuze ngo ibyawe birarangiye, nubwo hari abavuze ngo nta terambere ry'ubuzima bwawe, nje kukubwira ngo haracari ibyiringiro. Nubwo bavuze ngo ntiwakora ubukwe, Imana ije kubigenza neza. Imana yacu ihabwa icubahiro kuko ari Imana idahinduka. Reka nkubwire, haracari ibyiringiro. Nje kukubwira ngo ijuru riterane ku buzima bwawe. Ntabwo nzi ibihe uhagazemo, ntabwo nzi amakuru uhagazemo, ariko reka ngutangarize kubwira ijambo ry'Imana. Hari ijuru rigiye guterana ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ryigeze guterana kuri Petero ari mu nzu y'imbohe, ubwo Herode yari azi ko ibye birangiye, ubwo yari azi ko ibye yabirangije, ariko ijuru riraterana ku buzima bwe. Nje kukubwira ngo humura, haracari ibyiringiro. Naho igiti cyatemwa cyakongera gushibuka. Amen. Naho igiti cyatemwa cyakongera gushibuka, kandi Imana igakora ibikomeye. Reka nkubwire, aho wari uzi ko ugiye gupfira, aho wari uzi ko ibyawe birangiriye, niho Imana itangira ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Aho wari uzi yuko mbega nta cyambu wakwambukiraho, hari Imana izanye icyambu ku buzima bwawe. Imana izanye aho kwambukira kugira ngo ubashe
nubwo byari bikomeye, nubwo inzira zari zibuze, hari ubutabazi bw'Imana. Imana izanye ku buzima bwawe. amen, Haleluya. amina, hari ijoro rigera ku muntu, iri joro ukaba utaryibagirwa, iri joro rikakubana ijoro. Sinzi impamvu iri jambo rimanutse, ariko birashoboka yuko uri mu ijoro ubona nta butabazi, ariko reka nkubwire, hari umuseke ugiye gutambika ku buzima bwawe. Hari ubutabazi Imana igiye kuzana ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Wowe uri kwa muganga, wowe umaze igihe ku gisasiro c'uburwayi, hari Imana ikiza uburwayi, hari Imana ihindura amateka. Reka nkubwire ngo Imana ikora ibikomeye ku buzima bwawe, iguhagurutse ku gisasiro c'uburwayi umazemo iminsi. Nje kukubwira ngo haracari ibyiringiro, naho igiti catemwe. Birashoboka yuko igihe wari uhagazemo, inshuti n'imiryango hari abakuvuyeho baragenda, baravuga ngo ibyawe birarangiye, ariko humura, haracari ibyiringiro. Humura, haracari ubutabazi. Humura, ntabwo uburwayi urwaye ari ubwo kukwica, ahubwo Imana ije kukugirira neza. Imana yacu ihabwa icubahiro. Birashoboka yuko hari bizinesi wari ufite, magingo aya ngaya ikaba yarahombye, utazi uburyo yahombye. Ariko reka nkubwire, hari andi mahirwe ya kabiri Imana izanye ku buzima bwawe. Hari andi mahirwe ya kabiri Imana izanye ku buzima bwawe. Hari ubutabazi Imana izanye ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro, kuko ari Imana ishoboye byose. Wikangwa n'imiyaga n'imiraba urimo kubona ku buzima bwawe. Hari ubutabazi bw'Imana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ntabwo Imana ikanzwe n'ibyo bihe uhagazemo, ntabwo ikanzwe n'uko abantu bakuvuyeho, ntabwo ikanzwe n'uko abantu bakwanze. Reka nkubwire, ahubwo Imana igufiteho umugambi mwiza. amen, Umva mama, igufiteho umugambi mwiza. Umva wa musore, igufiteho umugambi mwiza. Nta kizaburizamo umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. amen, Tugiye gusenga Imana, ariko dusengere muri iri jambo. Ubwire Imana uti, Imana, hari ibyanjye byari byarapfapfanye, hari ibyanjye naburebaga nkabura ishusho yabyo, ariko mu gihe gisa nk'iki ngiki ongera ugaruke ku buzima bwanjye, ugire icyo ukora ku buzima bwanjye. Imana yacu ihabwa icubahiro. Birashoboka yuko imiryango yari yarakwanze, yaragiye yaragutereranye. Birashoboka yuko hari abaguteye umugongo, Mana yanjye, ariko hari amaboko y'Imana izanye ku buzima bwawe. Hari ubutabazi Imana izanye ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Narinzanye ijambo rivuga ngo haracari ibyiringiro. Shitsa umutima mu nda, haracari ibyiringiro. Humura, haracari ibyiringiro. Zari zibuze, haracari ibyiringiro. Humura, nubwo wari urimo utekereza ngo ese amafaranga yo gukora ubukwe azava he, humura, hari iriba Imana ifunguye ku buzima bwawe. Humura, hari ikirere Imana ifunguye ku buzima bwawe, ikirere cy'ubutabazi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Humura, nubwo wari uzi yuko ugiye gukorwa n'isoni, hari ubutabazi bw'Imana Imana izanye ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. amen, Hari ubutabazi Imana izanye ku buzima bwawe. Erega humura, nubwo bakugiriye nabi, bakakugira nabi, bakagira ngo ibyawe birarangiye, aho byari birangiriye niho Imana ihereye ikora. Aho byari bipfiriye niho Imana ihereye izuri byari byarapfuye ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Imana ikoresheje itegeko ku buzima bwawe. Koresha itegeko, kuko ari Imana ishoboye byose. Ndabona hari ubutabazi burimo kugenda bumanuka mu bwoko bw'Imana. Hari ubutabazi burimo kumanuka mu bakobwa, mu basore. Reka nkubwire, warebaga hirya no hino ukabura ubutabazi, ariko hari ubutabazi Imana imanuye ku buzima bwawe. Hari ubutabazi Imana imanuye ku buzima bwawe. Nyemera dusenge Imana. Dusenga Imana, dusengere muri iri jambo. Narinje kukubwira ngo haracari ibyiringiro. Haracari ibyiringiro. Iyo imvura itaragwa ngo kimere, abantu bagifataho ijambo. N'umuntu unaniwe akinyuraho akicara akakiruhukiraho sha.
rero hari abantu bari bahagaze mu bihe nk'ibi ngibi, hari abantu bari bahagaze mu gihe nk'iki ngiki, ariko ndabona hari abantu imana imanuye ubutabazi ku buzima bwawe. Hari abantu imana yishuriye amadeni yarababanye karande, amadeni yarabaye amadeni, ariko ndabona hari abantu imana yishuriye amadeni. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ndabona hari ubutabazi imana imanuye, kuko ari imana ishoboye byose. Imana yacu ihabwa icubahiro. Reka nkubwire wari ufite ikibazo cyo gusohorwa mu nzu, imana irimo kumbwira ngo humura, imanuye no kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Hari ubutabazi imana izanye ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Kadusenga imana, dusendere muri iri jambo, ariko humura, haracyari ibyiringiro. Humura, haracyari ubutabazi. Humura, haracyari ubutabazi. Umva mama, wowe umaze igihe mu bitaro, haracyari ubutabazi, haracyari ubutabazi. Imbaraga z'imana zikumanukire, imbaraga z'imana zikuganzeho. Nyemerera iri jambo ry'imana niri kugeraho. Fataho urwaye ngo usengere imana, fataho urwaye ngo usengere imana. Mu bubasha imana yampaye, ndahamya neza nashidikanya yuko imana hari icyo iri buze gukora kuri ubwo burwayi bwawe umaranye iminsi. Mbega Yesu nta kindi yakoreshaga itegeko, yakoreshaga ububasha ahagazemo. Nanjye mpagaze mu bubasha bw'imana. Reka dusengane imana, reka dusengane imana. Ubwo burwayi umaranye iminsi, ni imana ikiza kanseri, ni imana ikiza uburwayi bwananiranye, uburwayi bwabaye amayobera, ni imana ibukiza bikemera. Nyemerera uhagarare mu kwizera. Bigerageze gusa ufataho urwaye, dusenga imana. Bigerageze gusa ufataho urwaye, dusenga imana. Kandi imana hari icyo iri buze gukora ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Kadusenga imana. Uwiteka mwami imana, uri imana ishoboye byose, uri imana idahinduka, uri imana itivuguruza, uri imana itangaje. Aya masaha ndasenze mpagaze mu mbaraga zawe, nsengeye buri wese uri kurushwa n'umubiri mu izina rya Yesu. Imbaraga zikiza, imbaraga z'imana, imbaraga zirema, nizo mwatuyeho mu izina rya Yesu. Ubu burwayi nibuhunge, ubu burwayi nibumuveho mu izina rya Yesu. Ijuru niriterane ku buzima bwe, muhagurutse ku gisasiro cy'uburwayi mu izina rya Yesu. Nyemerera Uwiteka wigaragaze ku buzima bwe. Imbaraga z'imana, imbaraga zikiza, imbaraga zibohora, izi mbaraga nizo natuye mu bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Nyemerera Uwiteka mwami imana, bari batakaje ibyiringiro, abari bazi yuko ibyabo birangiye, abari bazi yuko mwami imana inzira zifunze, nyemerera wongere utanga n'amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Ugire icyo ukora, kuko uri imana ishoboye byose. Urakoze Uwiteka mwami imana, ko hari amashimwe uremye mu bwoko bwawe, hari amashimwe uremye mu badukurikirana hirya no hino. Icubahiro ni icyawe, komeza uganze kandi utegeke. Icubahiro ni icyawe, urakoze. Amen. Watanga nomero yawe ya telefone, ugushatseho ubujyanama, ugushatse ngo umusengere ukamufasha. Amen. Yego. Imana ishimwe. Naratanga nimero, ndashaka kukubwira ngo humura aho uhagaze, aho uhagaze. Imana ikwimurira ibyicaro. Hari ibyicaro umazemo iminsi, ibyicaro byari bikuye umutima wawe, ariko Imana ikwimurire ibyicaro ku buzima bwawe, ihindura icyerekezo ku buzima bwawe. Hanyuma ushobora kunkenera ushaka dusengana, wambone hano 078 89 76 23 3. Iba no kuri WhatsApp. Imana iduhana umugisha. Shalom, shalom.